Auz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum tahtu bachu. Ös para 6th science son topic of separation of substances. Ye maklo ta az karo asemi question answers. Question number 1. Why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. Daba as kya ch pevan zarat akis mixtures maz agar yam asan ke components al as kya ch pevan yam alag alag karan to example te diyo misal diyo. Ask go answer. Different components of a mixture are separated in order to either separate the unrequired components from a mixture or sometimes to separate more than one useful components of a mixture. دَپان یِم ہسا ڈِفرنٹ کَمپوننٹ چھِ اَتھ مِکسچرَس منٛز آسان یِم چھِ اَسہِ پیٚوان تیٚلے تَوے الگ الگ کَرٕنۍ سیپریٹ کَرٕنۍ کیازِ کہِ اَتھ منٛز چھِ آسان تِم چیٖز یِم نہٕ اَسہِ ضوٚرتھ چھِ آسان کِہیٖنۍ اَنرِکویٲڈ کَمپوننٹٕس چھِ آسان تِم کَمپوننٹٕس یِم نہٕ ضوٚرتھ چھِ آسان کِہیٖنۍ یا کُنہِ ساتہٕ کیاہ چھِ أسۍ کران اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ یِم آسان چھِ مِکسچر اَتھ مِکسچرَس منٛز یِم کَمپوننٹٕس یِم چھِ أسۍ کران اَمہِ موٗجوٗب الگ الگ تاکہِ اَسہِ مِلن یوٗزفُل کَمپوننٹٕس اَمہِ منٛز اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ یوٗزفُل کَمپوننٹٕس مِلن. For example, grains purchased from shops can contain several impurities such as pieces of stones, husks, broken grains, etc. دَپان یِم ہسا أسۍ اَنان چھِ دُکان پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ اَنان اَناج چھِ أسۍ اَنان کٕنٕک چھِ اَنان یا مَکٲے چھِ اَنان یا توٚمُل چھِ آسان اَتھ منٛز چھِ آسان زیادٕ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ اِمپیورٹیٖز یِم کَنہِ چھِ آسان سٹونٕز چھِ آسان یا کٔش ہیوٗ چھُ آسان یا پھٕٹمٕتۍ تِم یِم بیلہِ پھٔلۍ چھِ آسان thus grains to separate from these impurities to make it edible. تَوے چھِ أسۍ یِم کران اَمہِ منٛز الگ تاکہِ یہِ گرین بَنہِ یہِ اَناج یُس اَسہِ اوٚن یہِ غذا یُس اوٚن یہِ بَنہِ edible یہِ بَنہِ کھٮ۪نَس لایق. بیٛاکھ ایٚگزامپٕل گٔے similarly after preparing tea wait strain it to remove the used tea leaves from the tea. دَپان ییٚلہِ ہسا أسۍ چاے چھِ بَناوان أسۍ چھِ اَمہِ منٛز کَڑان چاے کوٚش چھُ أسۍ پَتہٕ الگ کَڑان یُس یوٗز گوٚو یَتھ اَسہِ چاے بَنٲو. پَتہٕ گوٚو دوٚیِم کوسچن what is winnowing where is it used. winnowing کیٛاہ گوٚو تہٕ یہِ کَتہِ چھِ أسۍ اِستعمال کران. winnowing is the process of separation of the heavier components from the lighter components of a mixture by wind or by blowing air. دَپان یِم ہسا winnowing ہسا گوٚو سُہ process یَتھ منٛز ہسا أسۍ separate چھِ کران الگ چھِ کران بٔڑۍ components گوٚبۍ components lighter components یا لۄتیو components مِثال کے طور پر أسۍ چھِ توٚملہٕ منٛز کَڑان پۄیہِ الگ سُہ چھِ أسۍ کران گژھان کَمہِ سۭتۍ أسۍ چھِ دِوان تَتھ ہوا یا پانَے چھِ تَتھ ہوا یِوان أسۍ ییٚلہِ یَوان چھُ سُہ تَتھ ہسا چھُ پانَے یِوان ہوا سُہ چھِ أسۍ کران تَمہِ منٛزٕ الگ پوٚے چھِ کران أسۍ توٚملہٕ منٛز الگ یا کٕنٕک چھِ أسۍ یَوان کٕنکہٕ منٛز چھِ أسۍ کَڑان سُہ کوٚش یُس تِمن منٛز تِم ہسک وسک آسان سُہ چھِ کران الگ. where is it used یہِ کَتہِ چھِ اِستعمال گژھان. it is generally used by farmers to separate the lighter impurities such as husk particles from the heavier particles. دَپان یہِ ہسا چھِ زٔمیٖندار کران اِستعمال ییٚلہِ تِمن لایٹر impurities یعنی سُہ ژھۄٹھ یُس لوٚت لوٚت ژھۄٹھ چھُ آسان سُہ چھُ آسان کَڑُن کَمہِ منٛز مِثال کے طور پر یِمے گاسہٕ کریٚچ وغیرہ چھِ آسان کَڑٕنۍ یِمن غذٲیی کَمپوننٹن منٛز أمی توٚملہٕ منٛز چھِ پیٚوان کَڑٕنۍ پوٚے یا کٕنکو منٛز چھِ پیٚوان کَڑُن کوٚش یا مَکٲے چھِ أسۍ ژھٹھ کَڑان سُہ چھِ أسۍ کَڑان تَمہِ منٛز تِم سُہ کوٚش ہیوٗ. پَتہٕ گوٚو کوسچن نمبر 3. how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking. رازما رَننہٕ برونٛہہ کِتھ کٔنۍ کٔڑِو تُہۍ اَمہِ منٛز تِم کریٚچ یا گاسہٕ کریٚچ یا اَتھ منٛز چھِ آسان سُہ لژھ ہِش چھِ آسان اَتھ منٛز گرد چھِ آسان اَتھ منٛز. اَتھ گوٚو آنسر the dirt particles that are present in the pulses are